Svaka 10. osoba u svetu ima Alzheimerovu bolest ili neki drugi oblik demencije. Obično se javlja kod starijih od 65 godina, ali je sve češća i kod radno sposobnog stanovništva. Prognoze su da bi do 2030. broj obolelih mogao da bude udvostručen. Srbija nema registar obolelih, ali se procenjuje da ih je između 84.000 i 130.000. Alzheimerova bolest je tiha epidemija. Neizlečiva, podmukla, nastaje sporo. U početku deluje bezazleno, a u kasnim fazama zbog nje pati cela porodica. Pomoć teško da možete da dobijete bez obzira što imate i prijatelje i rodbinu. To su neke stvari često intimne koje ne znate kako da podelite sa drugima, a da ne ugrozite dostojanstvo osobe o kojoj brinete. Obolelom je potreban celodnevni nadzor, a to je teško ispuniti ako ste zaposleni. Za mnogi nije lako ni da iz kućnog budžeta pokriju troškove lekova i pelena, iako država sa 40% učestvuje u ceni lekova. Negdje tu do 8.000. Za lekove 4.500 i ostalo je za pelene. Do sada u ovih 6 godina ja sam izračunao preko 300.000 sam dao za lekove samo. Nedovoljno je i usluga podrške porodici. Inicijativa za formiranje dnevnog centra u Beogradu, na primjer, pokrenuta je još pre 6 godina. Ostalo se na obećanju. Nema dnevnih boravaka, nema predah smeštaja, nema savjetovališta za neformalne negovatelje. Otvara se veliki broj privatnih domova. Samo u Beogradu ih je više od 100, koji su postali surovo tržište starijih ljudi o kojima iscrpljene porodice više nisu u stanju da brinu u kućnim uslovima. A u državnim domovima nema dovoljno mesta. Smeštaj u dom, kažu stručnjaci, je krajnje rešenje. Kada dođe do doma i do institucionalnog zbrinjavanja, to je mnogo teža priča, ne samo psihološka, ne samo socijalna, finansijska. I najbogatije zemlje izbegavaju to kao krajnji domen. Znači, mi moramo da radimo, da održimo funkcionalnost što duže. Ne održava se funkcionalnost samo sa lekovima. Zato traže od onih koji odlučuju da u lokalne planove uvrste i dnevne centre u kojima bi oboleli uz nadzor boravili tokom dana i gde bi članovi porodici mogli da se posavetuju. Dobro bi došla i veća finansijska podrška i jednostavniji put do prava koji im pripadaju, poput tuđe nege i pomoći.